Yebo, ingane zawethu impela sibona laphana ngumculi kaMaskandi uKhuzani-ke Ndlamlenze eMpungose njengoba-ke esekhipheke ulwazi olubalulekile-ke elibheke kubona-ke abaculi. Bafowethu, ngaphandle masikhuluma kakhulu-ke ngicela baniqale nginibingelele. Kuyona-ke imibuso sithi MTV sithi nje uma usuqala ngani channel ake wenze kulungile. Uciphize usubscribe nawo notification bell. Khona uzithola zonke izindaba eshishisayo nazo-ke ezithrendayo. Hayi-ke wengane zawethu impela sibona laphana umculi kaMaskandi uKhuzani-ke Ndlamlenze umfo kaMpungose njengoba-ke eseveze-ke ama-tips-ke enikeza abanye-ke abaculi. Nakuyiwona-ke yakholelwa kuwona ukuthi iwona-ke amlekelele kakhulu phana-ke ekuphusheni phela-ke umculo-ke wakhe. Yebo bafowethu impela Khuzani-ke uveze ukuthi impela-ke mangaba-ke uyi-artist kubalulekile ukuthi-ke ungawavezi phela-ke wonke-ke ama-move wakho-ke owenzayo. Ngoba-ke abalandeli-ke bathanda-ke ama-surprise, bathanda ukulokhu-ke babazile bethi wow, bese ngakulindele lokhu. Uthi yabona-ke lokho-ke kwenza ukuthi-ke abalandeli-ke njalo behlele bezibuza ukuthi cha, impela ingakube iqhawe lethu-ke lizoza nani-ke njengamanje. Bafethu impela Khuzani-ke wenze njalo kuphana-ke ekhuluma ethi cha, impela-ke ama-artist kumele-ke afunde ukuthi-ke impela-ke angadedeli-ke zonke izinto-ke azazenza. Hayi-ke wengane zawethu impela usho njalo kuKhuzani-ke Ndlamlenze umfampongose ngenkathi-ke ebenikeza-ke amanye-ke amaciko-ke ama-tips okuyiwona-ke angawalekelela ekuphusheni-ke umculo nokuhlala-ke egcine-ke abalandeli belangazelela ukuthi-ke i-artist lethu-ke lizoza nani-ke namhlanje. Uthi hhayi, musa ukuveza yonke into, ezinye izinto kufuneka zivele sezivela nge-surprise. Uthi abantu bayawathanda ama-surprise. Bafethu impela-ke usho njalo-ke uKhuzani-ke Ndlamlenze umfo kaMpongose ekhipha phana-ke esikhwameni sakhe ethi cha, impela maciko idlanani lana nami nakho okungisebenzelayo hleze-ke nani-ke kunganisebenzela ngoba yeyi ama-supporters nabantu bayawathanda-ke ama-surprise. Hayi-ke wengane zawethu impela thina-ke simbuso sithi MTV sithi nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ividiyo elandelayo.